U dalekoj zemlji, duboka nepravda je bacala senku na mnoge živote. Hrabar mladi advokat, Nelson, video je svoj narod kako pati pod apartheidom, pravilima koja su ih razdvajala po boji kože. Suočio se sa monumentalnom odlukom, ćutati ili se boriti za pravdu, rizikujući sve. Nelson je izabrao da se bori, snažno govoreći protiv nepravednih zakona. Moramo stajati zajedno za slobodu, izjavio je, paleći nadu. Njegove reči su također izazvale bes kod onih na vlasti. Brzo je uhapšen i osuđen na dugu zatvorsku kaznu. Spreman sam da umrem za ovaj cilj, hrabro je izjavio, prihvatajući svoju sudbinu. Bezbroj godina je podnosio malu, izolovanu zatvorsku ćeliju. Svakog dana je njegova odlučnost bila na ispitu i sumnje su mogle da se pojave. Ipak, nikada nije odustao od svog sna o pravednom svetu, inspirišući druge čak i iza rešetaka. Čak je gajio malu baštu povrća, tihi simbol trajne nade. Prošle su decenije i svet je posmatrao njegovu duboku borbu. Svetski lideri su zahtevali njegovo oslobađanje i zatvorska vrata su se konačno otvorila. Nelson, stariji, ali zračići snagom, izašao je uz iskrene povike nacije. Izabrao je oproštaj umjesto gorčine, postavši vizionarski vođa. Vodeći svoju zemlju ka miru, nikada nije zažalio zbog svog hrabrog stava za pravdu. Ovo nas uči da kada donesete snažnu odluku za dobro, nikada je ne žalite. Ako vas je putovanje Nelsona Mandele inspirisalo, pretplatite se na Srbijan Repo za još legendarnih priča. Lajkujte ako ćete primeniti ovu lekciju danas i komentarišite koju poznatu priču treba da podelimo sljedeću.